ni amakuru avuga ko muri aka kanya umupaka wa Cyanika nawo ubashije kuba wafungwa nyuma yaho umupaka wa Rubavu ndetse na Petite Barriere na Kronishe iriya mipaka ifunzwe. Tugiye kurebera hamwe ikiri kuba cyatuma imipaka ifungwa, mu by'ukuri kuki imipaka irimo gufungwa, umusubirizo kubera iki, nizihe ngaruka biri buze kugira ku baturage bambukiranyaga iriya mipaka. Ese ubuyobozi bwo burayivugaho iki? Iri fungwa ry'umupaka wa Cyanika ryari rimaze amasaha agera muri 2 ufunzwe, nyuma yaho hari hasize igihe kinini umupaka wa Kronishe ndetse na Petite Barriere bya Rubavu bifunzwe. Gusa reka tubanze tubasabe mbere yuko mukomeza mukore subscribe, kandi nyamuneka nimba mutarakanda kunzogera mukande kugira ngo mujye mubona notification ya video yose dushizeho. Utubyashe kwa byagenda bite, bimeze bite hara mu Cyanika? Ese ni yihe mpamvu itumye aka kanya bahita bafunga umupaka? Ese ni ikihe gihande gifunze umupaka? Ese ni Uganda ifunze umupaka cyangwa se n'u Rwanda rufunze umupaka? Ese nimba bawufunze hari abari bari muri Uganda biraza kwa byagenda bite? Nimba bawufunze hari abagande bari mu Rwanda biraza kwa byagenda bite? Ese abacapanya nibace ku mupaka biraza kwa byagenda bite? Reka turebere hamwe uko birabaza kuba byitwaye. Gusa mwirinde kwihutisha video kugira ngo video zose dushizeho mubashe kuba mwazikurikirana. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi abaturage benshi bo mu bice bikora ku mupaka wa Cyanika hagati y'u Rwanda na Uganda batunguwe no kubona ibikorwa byo kwambuka bigabanutse cyane, ndetse bamwe bavuga ko hari amabwiriza masha yashizweho agamije gukaza ingamba zo kwirinda icyorezo cya Ebola gikomeje gutera impungenge mu karere. Kwamamaza ayo makuru byakomeje gukwirakwira cyane nyuma y'aho abaturage bari basanzwe bumvishe andi makuru avuga ko ibikorwa ku mupaka wa Rubavu nabyo byari byakajijwe kubera impungenge z'ubuzima. Abantu benshi batangiye kugira ubwoba, abandi bibaza niba ubuzima bwabo nubwo ubucuruzi bugiye kongera guhura n'ingaruka zikomeye nk'izabaye mu myaka yashize igihe isi yari yugajwe n'indwara zikomeye z'ibyorezo. Uko abaturage babimenye cyangwa se uko inkuru yaje gusakara, mu masaha ya kare imodoka nini zitwara ibicuruzwa zatangiye kugenzurwa cyane. Abanyamakuru cyangwa se abanyamaguru, n'undi wese wabasha kuba yamenya ayo makuru, ari umunyamaguru ari umunyamakuru wigenderaga, no kuvuga ngo abanyamaguru basabwaga gukaraba intoki no gupimwa umuriro mbere yo kwambuka. Bamwe mu bacuruzi bato bavuga ko batangiye kubona ko ibintu bihindutse cyane ugereranyije n'iminsi yari ishize. Hari abaturage bavuze ko babwiwe ko izi ngamba zashyizweho mu rwego rwo gukomeza gukaza ubwirinzi bw'ubuzima bw'abaturage, cyane cyane kubera amakuru y'indwara ya Ebola yakomeje kuvugwa mu bice bimwe byo mu karere. Nubwo hari abantu bamwe bahise batangira gukwirakwiza amakuru atandukanye ku mbuga nkoranyambaga, abayobozi bakomeje kwibutsa abaturage kwirinda guhererekanya amakuru adatangiwe gihamya cyangwa ashobora guteza ubwoba. Ebola ni indwara imeze ite? Sawa. Indwara ya Ebola ni imwe mu ndwara z'ibyorezo zikomeye zishobora gukwirakwira vuba iyo abantu batubahirije amabwiriza y'isuku n'ubwirinzi. Abahanga mu buzima bavuga ko ishobora kwandurira mu gukora ku maraso cyangwa ku matembabuzi y'umuntu uyirwaye. Iyo ndwara yigeze guteza ibibazo bikomeye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, aho abantu benshi bahashize ubuzima abandi bagatakaza babo. Niyo mpamvu ibihugu byinshi bihora bifata ingamba zikomeye igihe habonetse amakuru y'impungenge yayo.
Ingaruka ku bacuruzi no ku ngendo. Abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga ko bafite impungenge z'uko ibikorwa byabo bishobora kugabanuka. Bamwe bavuga ko buri munsi babaga bategereje abakiriya baturuka hakurya y'umupaka, ariko ubu ibintu bishobora kugorana. Abatwara abagenzi nabo bavuga ko abashobora kubaho igihombo gikomeye mu gihe abantu bakomeza gutinya gukora ingendo. Nubwo bimeze bityo, hari abavuga ko ubuzima bw'abantu bugomba kuza mbere ya byose. Bati iyo habaye impungenge z'icyorezo ni ngombwa ko abantu bubahiriza amabwiriza kuko ubuzima nta kindi cyabusimbura. Reka dutanga ubutumwa ku baturage. Abaganga n'inzego z'ubuzima bakomeje gushishikariza abaturage kugira isuku ihagije no gukomeza kwirinda. Bamwe mu nama bakomeje gutanga harimo gukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune, kwirinda kwegerana n'umuntu urwaye indwara itazwi, kwirinda gukora ku matembabuzi y'umurwayi, kujya kwa muganga igihe umuntu yumva afite ibimenyetso bidasanzwe, kutagira ubwoba ahubwo abantu bagakomeza gukurikiza amabwiriza. Abaturage kandi basabwe kudaha agaciro amakuru y'ibihuha ashobora guteza paniki cyangwa urujijo. Abaca mu nzira zitemewe bahawe imiburo mu gihe ingamba zikazwa ku mipaka izwi. Hari amakuru avuga ko bamwe mu bantu bashobora kugerageza kunyura mu nzira zitemewe. Inzego zitandukanye zikomeje kuburira abaturage ko ibyo bishobora gushyira ubuzima bwabo n'ubw'abandi mu kaga. Abaturage basabwe kwirinda rwose gukoresha inzira zitemewe kuko bishobora gutuma habaho ikwirakwira ry'indwara mu buryo bworoshye cyane. Hari umwe mu baturage wagize ati iyo abantu banyuze mu nzira zitemewe bangiriza umutekano w'ubuzima bwabo n'ubw'igihugu. Abayobozi bakomeje kwibutsa ko amabwiriza yashyizweho agamije kurinda abaturage bose, atari ukubahohotera cyangwa kubabuza imibereho. Akamaro ko kugira isuku. Abahanga bavuga ko kugira isuku ari imwe mu ntwaro zikomeye zo kurwanya indwara z'ibyorezo. Mu ngo, mu mashuri, mu nsengero no ku kazi, abantu basabwe gukomeza umuco wo gukaraba intoki no kugira isuku y'aho batuye. Ababyeyi basabwe kwigisha abana akamaro ko gukaraba intoki no kwirinda gukinira ahantu bashobora guteza umwanda. Mu masoko no mu modoka zitwara abantu, abaturage basabwe kwitwararika no gukomeza gukoresha uburyo bw'isuku bwose bushoboka. Ubutumwa bwo gusenga no gukomeza umutuzo. Abantu benshi bavuga ko igihe nk'iki gisaba ubwitonzi, gufashanya no gusenga cyane. Abayobozi b'amadini n'amatorero bakomeje gushishikariza abayoboke babo gusabira igihugu n'akarere kugira ngo haboneke amahoro n'ubuzima bwiza. Hari ababwiye abaturage ko ubwoba bukabije budakemura ibibazo, ahubwo ko icy'ingenzi ari ukwitwararika no gukomeza gukorana n'inzego z'ubuzima. Nubwo amakuru y'ifungwa cyangwa ikazwa ry'ingamba ku mupaka ashobora gutera abantu impungenge, hari icyizere ko abaturage bakurikije amabwiriza y'isuku n'ubwirinzi, indwara z'ibyorezo zishobora gukumirwa. Abaturage basabwe gukomeza kugira umutima wo gufashanya, kwirinda ibihuha no gukomeza gukorana n'inzego zibishinzwe. Twese dufite uruhare mu kurinda ubuzima bwacu n'ubw'abadukikije. Isuku, kwitwararika no gukomeza gusenga ni bimwe mu bishobora gufasha abantu gukomeza kugira icyizere mu bihe by'ibiza. Nshuti bavandimwe, turabakunda kandi mujye muhora mudukurikirana, muri ab'agaciro. Nta kabura kubashimira kubera ko mukwiye